lam ti yorna ya so ke na kam kan sitame yarna alam endo sonta Pokimu kan tunong kasi la ato ko pia kitu kisto an sitame yumarna si hapon bom no Anke somewhere along CNC is part of Shenako la il la pelpulu the war shooting anta empusi pangerabu la perla era arlo si amen kilolu na soske project ana makeja ana makera ana makangin solam timat patansi ini mo owe sita tabang soro hek longpen ana makera balam timat patansi ana makero iji pansi na soske ko aja nah keja kera jopot itu non timat patansi na pan amo pekel la pena itu kan kerap keja juntang kera juntang akhir jume kita lampaan itu cuma pada siapa au veo estame na men itu keru pang jadi itu kita po Anjan Board at home, Anjan Board Free Baptist Church, celebrating 75 years of God's faithfulness. The Platinum Jubilee 1947 to 2022, 38th of December 2022, Memorial Stone laid by Reverend Lidiya Engtihensekpi, former General Secretary at the Baptist Convention. Similarly, so along with Arno Pan in Pukalo, kasi selesai dengan asing tonton. Aku berharap. Arnam pana kero pila pila bangso Jubilee ke paman pon long apo dapat kado ko ves tame kam do pikam bang tame na sipan la sipini la bangso amei kacaripon amei phulo si mai phu sar mirtoning ti alang li sipini la bangso mai kicheng dan jojeti kan tam alang si caripon po la si alang li phan si tame kardia poho lapen program lapen perda nemtek alang lipan ki pipon jia panse ili chodiri la la sopen aphi uthot pacheni pon thoji asi tu wepen se lahaya meken enaye bolot tame tu masar no tu wepen of course tame la sopen aphi
lapen adun tu chorola asenon la ansinili aluhi ke pacheni angdeng alomso isi breaking ni om som riton kokpo Panel number 3 Baptist Church along Kiching Pen non Kedobom An Sai Kiklema tu Lapen Zitu si R2 hai 1947 pen non 2021 Pastor Kiching si ke Karitang Jamining ti alang li 1947 pen 1952 lage nilipu lo lapen alang li baptisma ke en lapen ke bang asabasu mohapu anat porhilote alang li phan longbondi alang li 1912 Reverend J.M. Carver Rideng Karitang Rehang Pondit pen korte lo pasilang itu ha deguri kupune tiripon nabi pune long se baptisma en pusi nilitung long dum lapen nilipi bang ke dak to ponpe ho nilipia mian bang ke kasang kilingpi lape alang li thiri tipit alang ni tungda mention pon thulong da ningduk lo alang li nilpi kasang kilingpi tipit ke no ha kakojan ana thusido busiku kakojan na at bolokso ne tipit long itu usi tung no phisi chini thu tadang tung phul kono da lo thap kono da lo lape ana dun thu ke karitang nilipu sartheng ti alang li ke claim la ke 1953 ben ha 1970 ya alang li abarim lo alang li nang chepang rung si alang li dakwang pa prang si nilipu apanda alang li si pang rung lo la pe nilipu pan pastor pa claim pa prang lo at piga alang li si pastor claim ting ajil ajak ding nai bang dak yu tung thek long lo 1953 ben ha 1970 ya adun tu mopen cetan lo karita niasing ti non lucing langsung gitu langsung mar tu halat tu milo alang sadak pastor klaim te kang lo tapi alang tu halang suhu dita tengni rem lang ho thek long dak pen ki u hut hala non itu ma korte jakhom tu ke du long hada halang suhu hem dola lape alang rideng alang ke hapu Northern Baptist anak tu association na siwang kasi lun ta hal suge ground phun gitu lunakor bisang yo iti kirot lapu kasi kete war do lapu te war don woi lo te adang do ho charting silpo hala magnet doang prim pum chok ho charting silpo asib dia sab sabe de la sila som ni long nili the lung dar lung long nang putan ning dolang Joy, joy, Jesus, joy, joy, Jesus. Balun, lesor asar duralong do. Alang ni lo, ni sing di situ ulang. Pen ke adun tu ke number 4 lagi Karitang Joseph Hanse lagi non ke Larsima Mondri asang lo alang ni. Pen ke halang suhu itu dak pastor tak lema bang weda mundit masih weda adon masih don thom wedang dalo kojo lasi alang li bang NKB evangelista abarim klembong un hut lone ko pine ni tumla ane chini de kosi la alang li da pastor ang klem nu long lake 1965 pen 67 lake Joseph Hanse adun thusi modusoning ti 67 pen 78 Adun tu si nilipolo somewhere in T 79 pen 1983 adun tu si Karitang joining T 1983 pen 1990 adun tu si Star Kangura Hanse nilimelo 1991 pen 1996 adun tu si nilimetang lo 1997 pen 23 Adun tu si nili korlo surrender soning ti 2004 pen 2006 adun tu si nili kor hak lo nili punu Karitang sonro ti sonro sorry modam number 4 nili kapjat ho so Karitang sonro ti 1971 pen 1976 alang li nili punu lo lasenong nili punu hala serial number 5 asupo lo
start at warranty alangli 2007 pen 2009 alangli pastor lapen ke adun susi non pini Jubilee me pulo start warranty 2010 pen 2018 adun susi non nitum do bonglo alangli thi bonglo tuma korte start bidor singti alangli 2019 pen nonanta alangli pastor do bonglo nasi pastor tuma phul kimu bang ke laan helo nasi da kapre phul kimu ke mo methang hiam le nang tumle chilang namon nasi pini non lamang so phul kimu kan ku pen me yang no neli kapaklang alam ke laan helo kardo President Secretary atum President Secretary General ke jato lapen women ke jato President Secretary lapen ke EU rakia President Secretary jong sin ak tong on pate itet ke thor rapya je panse dili chumri la la seri charte apchena gobe stame la charte ke gambo si kato gobe sitame alang le tum ta kam asai to pigambo atame Arti nang pido na pose, alang itu ada coro partik lo, itu mehin pen thang tanah pajer dan mowe, setame arnam le nang dong pan, akhir Jubilee, nanti pido na. Syria kaya atung dulang, ini apa itu ne? Yang saya belu le putar teh. Syria kaya tuan, kila coro le putar teh, nona bang ke? Iria harlo tum fellowship pen nerkep ando lase pastor ko atum an itip kithura peja phanse dili chuneri lo lapen karbia apoho pen lapen ke nemtek dole pun nemtek pen la tum phastale ke deng ye phanse chuneri la Iria harlo pastor ke doan aja tong doan doan tip ke thora pe je phanse chuni la Richard Epsila pastor teman Choro la, jom cinghon, tiga bong setame na cetong dulu pose, choro partik la. Pose choro losar, nalis tame Halloween pen, nalis tame itu malong, anam kadang rok terjadi pan artina pidana pose nalis pan choro partik la, nalis stylong, anam Jubilee pidana. Sino na dun tu bang ke ako intur kon tuji ninge hang la hello sar direntera alang li ke army Manipur silang li kami klaim besitu alang li phans tame lomso adem li tur pen karbia jamarok la pen karbia poho nemtek kedeng ke Joroba. Lape. Kesenceng atum lo. Jamin inti apuriar jong sido lepute nonggi na aja dengan je pansi dili hang lo. Sarke dia sumar. Lapen adon tuge bang phet no. Lapen adun thuke handar member ke dotulang tum cinghon aphulo lukos hanse alangli puriar atun ta dole pudang te no ako
hang tu lo la alang itu ke pandar lo la pen ke alang itu ke pastor ta ke klem ceng atum lo la pen ke pastor ke klem ta lo inti chandro inti asomar tame asumar tame la ke non ke pandar pen pastor ke klem la so bang tu le lo ha ke ceng 1947 pen non 1022 at po se non man ke non next one kita ko Modhuson Inti alang lita prang la John Inti alang lista me kapuriar tu ke wangi panse chuneri la la sopena phi sar kang murahan se alang lista me prang ke dak se pastor reclaim sinitam thekla asalang li pansta me longso no he na chanya phansi ma ne ha la sopena phi sar Julius Inti alang lista me ex pastor no no he na chanya phansi la sopena phi sar Anderson Inti alang lista me ex pastor no ase alang li stame alongso ke bang ye phansi chuneri phanstame la sopena phi de tangte sar Edward Inti alang li ta prang bang so manduri dong se pastor claim ko sinon ke bang ye phansi no ge na chen ye phansi chuneri la sopena phi do thulang sar Milton Inti alang li ke non ni prang jong lo tapi pini da mai pula alang li stame pastor klem tang ba sinong he na chen ni phanse alang li pastor me hang lo la sopena phike pi ta me alang li supo ka ve alang li supi ta me alang li su si ta me yong se go le prote men sing rong pi na ta ka do no ho dikon akam ke klem do salang ta me nong e na chen ye phan se ha la sope na phi sar Harrison rong han alang li ke la sope na phi alang li phan sta me hang abang sope na phi sar Nathaniel Sangpi Ruhila Engtihensekpi alang li tame nong he na chen je phan se alang li phan ta hang lo la sope na phi ke wang thuji bang ke Sangpi Florence Engtihensekpi chuneri la nandun de da bonde kadon tisopi la sope na phi ke bina lekthepi mala talang la ke ba te man ke ne ke jo le Sangpi alang li ta prang dikones ke klem alang li ke dikones dan de ka pek ta klem la ta ni tumla soni son thama kam le da klem se ta me ccc pon chol la dikon le klem ba de kong chun bang ar pule klem ba pek to mon do li long women a president ke klem to may phi no na bang ke may phi karen tok bi pi pu ase alang li sumar dum yong se da dum do le pute nang anje phanse chuneri la pen sila kathar pe alang li stame da prang kam klem do long li stame nong ina anje phanse pa chini lo la pen promila teron pe alang li stame ke bang je phanse ke bang pen nong ina anje phanse chuneri la la sopena phi nonta alang ke khi bom la sangpi sangmai bepi
alang li stame nong e na kecil ni pansi hang lah apa ini tebet nona bangke rap mai pi ke dak ke claim tum tu ne ta prang ke vimen lo vice president claim dun ti choi tong ni phan ke dun tu bangke bebika Engtihensekpi alang li sitame nong e nang chuneri la sopena phi Rebika Engtihensekpi alang li sitame kewang pen nong e che ponje phanse alang li phans tame hang la Rebika Engtihensekpi la pe tame alang li puriyar si dole pute nong e nang en pi je phanse chuneri la ken sing rong pi apuriyar rong si dole putang te dihin rembang asai ke claim atom kasi non dihin na kasi alang li stame nong e kedeng panje phanse alang li phans tame hangla kasi non ako la song deng dihin rembang ang deng pejulet po la so pena fisik apre ka sayang deng dam tu po la sinona bangke karli tang tadorong parpi posipu alang like chorolo alai tum Halloween pen setame la persona da asai bala sona ja mekdo po na tum takewan chepedo pen ardi na pidun pen apot arna ma Jubilee na tum long pedona na tum kai che the ro stame mesema to ar gadam thajia phan arna ma ke ja pa ma asinon dipu pen kewang sar Stephen inti alang tong puriar asinon bang ke ako kapre kang dam tho na property secretary mane hormu hortar kelang ko an phai do ma ba ko an ingbo ma te ingbo be ma ko anang do sai klem do no alang li sitame la pangso anong e keteng konje phanse ni hang lo sar Nicholas alang li sitame nong e na cheteng ge phanse nong e phanta bachini lo la pen alang li ke sound operator lo la pen na dun thu auditor pu ang deng along bangke para ji mu mang son ge sitame alang li ta chepeduk pi ke bang lo la so pena phi ako hang pon thula sar Thomas Hanse nong e ke deng ponje phanse da chuni lo ma tipi alang li stame jong si da nong e ke deng ponje phanse chuni lo las asino na bang ke puthot ako ke hang pon thu la hello ke pa jusi lo lakta non tikideng panje phanse chunila la sopena phi birta ke me ahena thu ke claim pon birta ke me asai kedeng batar ahot pen ke claim pon atum lake aroisi do mondoli sibet kalitema estame sar kasi non bang ke ako orisonim so amai along chepedu ko sar David inti lake kalitang Samuel inti asoko lo non dipusito alang li oriar tungge la so har mo nang embedin ta chop inti alang li oriar sitame thang ma se tame alang li ka no party la Engtihensekpi alang li puriar jong si do reporte Engtihensekpi puriar to stame nong e keteng ponje phanse li hin pen chuniri la pen se dakales dokpi ke pose tong ke kada sinadom ningo yang ne ha
ที่ห้างปนตรงแท้ๆที่ทำให้น้องเอน้องแอนที่เชื่อพันซีห้างปนNasi Jubilee aja lah jam dunong lo, lapen thenglong lo. Akhir cipik pe Jubilee thenglong lo. Akhir sang komre re, nane tu nason simple. Asonda Jubilee ta dunong lo. Taka boisa khoro re long si anam hirume doi buta kali. Akhir sang cipik re ba akhir sang avedya posa anam hirume avedya ji pukali. Pada anam ki ming segala. Ili tuma ni intir app pe jong se arnam phan roar chu arnam phan ili tuma kero pilo bote lai lo arnam ning kan sam nasi arnam phan ani ke pe do athok son che plan nai to se la da romana nei pi krei ni ang nei so isi kan hini lo ta o son sa arnam ani na pa dog ji ma la si kai ke ta bor inai chi sing nei Pita